Hello, a group chung ko te invite chi bai vek ula. Hey, news group te le group frang WhatsApp group frang hian dan kan ne this description hi kan nei veka dan le dun kan ziana te kan ne ta chuan hei kan han en tur chu helaya world news and sport one le 2 hi a big takin heta hian DP mani thalak ngei mel chiang takalan theina da tur kan ti a chutiang mel DP kan display photo da lote ka remove thina ni one hemi one na le 2 na hian chung ang ho remove ta chuan in ronzol kowin a then chu thin rim tak tan ron an khum mai chi ten omani kha kan ti lo tur ani a khoi group a po vo omila valu tila an description te an dan le dun ziana te kan share tur ni kan zom thei don lo ni chon leaf le mai tu ni group link a kan va join ani po in khami an dan kha kan wangai poimo sakanga mi group a kan om do ni chuan an lo in kai hroina dan ang kha kan zom ve tur ani a kan zom thei don lo kan va join to ni poin kan leaf anga kan chuak le mai tur ani hela hianin private nei kan enanga kan lo enanga ta hian hela hi group atang khan tinge min remove de ya ron tia he te hi Jonathan a hian chuan ka chana chuan DP display photo ida velo wangin kada alom kada ringalom melanna kher itina ami aron tia ta hian ida lo hi alo da mi alo ni ta hian hei no profile photo da lo ni Jonathan a hian chuan ama bok chuan Jonathan a chuan sorry DP hi my contact a kada wangani hi kada tha min lo edle te a bengwar thlak mai atia ne hela hianin DP da hi WhatsApp a khan DP khada nga ya my contact a da dei khan chuanin WhatsApp a khan kan DP kha lang thei lo ti hriat anga ni hei Jonathan a hian aron sei po hi a DP chu lo da nge yama se a contact a my contact a khanin DP kha da thei bok ani heta WhatsApp a khan WhatsApp a DP da kha ngai chu lo chon a lang thei lo ani heta hian ka va chan lena mani thalak nge DP display photo thalak da velo te ka remove zel thin no pang thalak le thil dang ka pom lo hela hian ka thalak ka da aron tia min lo edle te aron tia ni chuan a thalak chu kan sin ta a kan en ta a hei ta hian Jonathan a chu a mel hi lang lo ni hetia mel lang lo hi kan pom mi lo ni mel alang nge turania no pang thala ke mo enga mo picture satlia pang pare mo mai ang chi kha DP a kan pom lo mel chiang takalan theina ni lo chon kan remove zel zani no po group world news and sport group number 2 na lam kha kan in zong le ang kan in vai le ang DP mel lang lo kha hela hian Jonathan a email alan lo hi mani mail chiang takalan na DP da tur da du lo tele no pang thalak le thil dang da ka pom lo ka remove zel train tuna group member ni mek te po ka en call renga mani mail lang lo tunge ani hriat thei lo te ka remove zel ka change to alom en non chin te atron tia chuan kan en non le kan sin le a profile photo chu hello da tani ti hian hei last seen today at 4:59 PM a Jonathan a lo mom khom mai Jonathan a ti hian mail mani mail ngei da hi kan du na chu group member te engang mail punge kan ni putar deuh mail nge kan ni ak na pitar deuh nge kan ni to ati te kan thupo sa te po kan in za dan tur te le kan in chan dan tur te kan in thriat theinan khan email da hi kan tia hoi sen taka mani mail han da wang mai kha aro puya hlu a mail da langam velo te khating ang midoi zatan khan he world news and sport 1 and 2 a hen mun na om lo ni ti kha kan thriat a thaw me ole tikhanin hela hian kan bek le lokanga
hei mi 1 le 2 hi ta hian DP da ngai ni chu zan ina 1 na 2 na lam hi kan full me ka ta hian 2 na lam hi group hi kan full ta hian DP da lo kan vai kan remove la don ni ta hian hei kan full le to ni hei zani somnga pasari participant 257 of 257 heta hianin mail da lo kha ta kan enanga ti khan hei bedi te po bedi ral te po da lo wa ti khan kan in pai thol le ve kang ta hian zan in lama ta hian hei kan en ti hian DP eta hi description kan sia ka hei chiar tur ania kan va join ma pona chiar dei thei link hi WhatsApp group link hi kan join ma hianin hemi a description hi chiar ve thei ta chon chiarila kan group khami an description hi kan zom thei don lo ni chon join lo mai te po kha thani kan va join a kan zom chuang si lo min remove hun kher ma te kha nge pa ngai lo thla kan ti don nge ni mi pa ngai deuh chuan hi hin chiar thin ani tam zok hen chuan an chiar a ta hei kan han bek lenga man mo deuhin hei link post na mun pui te po ka siama link ringot post na hi mun pui heta hen kan lu tang hei helai hi link post na mun pui ni hei ki ma siam bok ania ta hian hei group link hi tam em mai ni join fe tham hi oma ti hian group link ringot post na ni hei mi link ba ka hian pathian thu te po a zuk pek theya du chuanin link ringot khanin omna chin om ve a link post na hmun pui ma ni se chuan ti hianin te khin nan inzirtir nan hei MP3n track in pek na ti hi hei view a hian ti hian I join don chuan view ta ti hian view ta ni checking ta hei ten hei ta hian cancel join le du lo kan ti kha hei join group join du I join du chun join group ai click le don ni chuan ila join ma di khan ta hi hei read more ta hian a chiar vek thei an description kha chiar vek thei kala join mi lo tu na hei ten read more a pola te hian ka zuk click ang ti khan hei ta hian hei angkim kha langani ti hian a group siam tu po group created by te hei 60095799899 hei a group siam tu a created khani chuan hei one na chuan no voice tia voice te phalo ni chu no sticker te du a post theya chuan anoi thei bok atiani video a post phalo ani bok ati a chuan hei chuan ti te poi cho uain chuan ti kha man mai tur hi ni a har lo te rang nen group link da phal ani lo bok number 5 na ngai zong le thian a zon theyang ti ang te po ANG ang ti mai tur zon ti po ZON zon hei mi zo trong hi at lam dik le apuma zia ram tur hei tianga ngai sam lu tuk ang chi hi ka join don lo ra rang ki chuan MP hey number 6 na MP3 and track kan dil rang ti po number 2 da lo hen rang ti pa ngai kha zia pum mai tur in hlaming ti ate po ti khan asa tu chiang takin kan ziak thin don nia hei chiar thei tho ma se mizo trong hum hal tlat tu te rel ron na thin em a kan trong mizo trong hlut tak mai khovela tiang om ve mi lo he tiang trong moi le dang dai zet hi a boral an hlau em a mithiam zok kan mizo mithiam zok te poina bon hlawa chuang chuanin mizo trong hi pum thang thar zel te poina an thiat fu zel theinan mizo trong puma kan zia zel hi a poimo a kan ti thau tur po nia chuan hei entir na kan han hmang ania kan entir na man ber kher hi kan sel de ang chu asan de ang ti khan heta hei group link post na mun pui hi keima siam tho ni ten tam em me kan post to te hi ti hian
pathian thu chau lo pathian thu te po group link chau lo po ti khan hei te khin nan hei puan zorna group ti hi kan view ta view group and view ta checking group invite ti khan hei te zen pa ngai mel khop mai ti hian ta hen tia kan kala join ma hian participate hi za somriat parukan omani a full khan zani somnga pasari ni a hi he te ka ko zel hi a timing a ka ko hi du recorder timing in ka ko zel hi tuna hian puan zorna group a hian kan zuk sin kan zuk en dek ka member chu participate za le somriat parukan om mek ani ti khan hei hi chu ta kan han read more vele ta a ti khan hei toite na zia ka puan du tur te chuan home delivery kan ti ngal zel thei ang khodanga omte po kan thon sak zel thei bokang hei a fel fai khop mai mi zo tong pumi na zia ka lo mun khop mai ole kha kha toite in group link join dan tele poimo dp da chungchang te kan han chei thei ani ka lo me pc lol chuan oma kan ni